Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanchumo origereria Ensoko TV na gukwandire na gukwarigania asenchira ya bene asemesa ya maiya kuru Ensoko ase obutko bwigabwa gatano na rimo motinye gokianda mwako wigabwe chiri bubere 25 nchenkuru kwa Clinton Ondigi nuko saba kwane kwanyara ko bako gutwara rituko ryarengerigiya rituko rya sabato na bego kwabeire gokwegokia nemiroberio yagendreira sembeo Ensoko TV kurwa boga kiete goikera chinga kiechiga tutarachaka amangana maiya asenchira yoboikira no mwancho murigeria nimbwata maiya yogo chakira naro na gukubanya buna bagoteba butambe eyekubanya teri koma asegeka egetambe abamenyi kurwa sorgongo rwagusi twabere tokubarireira Ensoko TV no chikonyara ko bago koyenyora ase ero yago ase oikaransete na bono amangana maiya naya ase abamenyi bonsi the county ya Nyamira nechinse mochi yetana ina sengencho bono Ensoko TV yanyara koba kegwoka wetera ase emitambo ya pang ase oranyore channel yago wanchete Ensoko TV wetera ase channel number 679 go abamenyi the county ya Nyamira nechinse mochi yetana ine gutaka kubwateria emiroberio yonsi ya Ensoko TV na nemono emesa ya mayakuru Ensoko na bokonyara koba gukubeka TV yago na bigobeke erio yago onyara koba kugo scan elinde onyore channel Ensoko TV channel number 679 ase togendrete ko basaba abamenyi be county ya Kisii bagendere koba nobotoeru nabo igoko gendera kubwateria emiroberio yeita senchira yemitando asengencho ase amatuko abwango igana boigo ke timu yitu negendete koenekia abune county ya Kisii na emiroberio yeito Ensoko wetera ase TV yago nechikonyara koba kegoika ase enseme kurenda ase bonega abamenyi be county ya Nyamira nabo igo chinsemo chirichi yetanaine channel number 679 wetera ase umtandao opang okonyora Ensoko TV obwaterie meroberio heyo yonsi gobono mwanchu murigeria kwa niaba ye timu yonsi ere gonkonya konekia igana chikoikera na senchirerengia obutko bwarero to gosabika nsoike obe na into ikomwe. Mwanchu murigeria karibu sana na indebono twemanya senchira yobo ikiranu haria enekiwe aseri tukeriga ria rero nabono togochaka egetambokero kyo muraibwense ya Kenya William Ruto na bego muraibwe kya magya ODM mheshimiwa Raila Odinga waswana na kumutori mugavana wa county ya Nairobi mheshimiwa Johnson Sakaja kurua sama bako yaba MCA abo barigete ko murusi abisi nigo egetambokero kyo kegendrete korenta liberera asaba menye we county yo nigo bono baesokire itukoria rero na kurwe birangare byabo nagotumanyo murikito Linet Nyambane Riberera ritindi ni goligendrete kubwata inse maegayo muraibwe kiama kia ODM Raila Odinga amono muraibwense William Ruto goswana na no murubiri bwa MCB county ya Nairobi gutaka kumurusie ase obisi omugabana bwe county eyo Johnson Sakaja kubwatekana no bokorerio bobe egati abamenyi be county ya Nairobi besokire na kugikiria abarayabo asoko mwegerera Sakaja asebatebire taribu ya goswana na neri chiko kama governor Sakaja ako innocent apitie hiyo impeachment iende Senate. Kama ako innocent Senate iweze kumuokoa. Hivyo ndio sheria inasema, kwa sababu governor wa Kericho amepitia hiyo mkondo, akina Waititu, akina Sonko, Kawira Mwangaza na magavana wengine wamepitia hiyo mkondo ya sheria.
kudikereri aba gava bande niko bakwendosi bako impeach barusi mbiyobisi asekyo yere nere ruta chetego a respond to an immediate effect asekyo nera a react in immediate effect. Kwa hivyo ilikuwa makosa former Prime Minister Raila Amolo Odinga na Rais Ruto kuzima hizo juhudi za MCS kuuliza accountability from Governor Sakaja, kwa sababu ni wajibu wa MCS kuuliza mambo ya accountability and transparency from the governor. Kwa hiyo inamaanisha kuna ukora mwingi ambao unafanyika, and it is obvious for everybody to see. Nairobi County actually in my view has failed. Mimi sioni chenye Governor Sakaja ametufanyia. Abamenyi abo bono nigo baereire obokoreri obobe korwa ase omugabano oyo. Aja korwa sweto bogambie genta akole ne chikopro joka bekire street. Chikopro jikere na mesi ya irete ya agambe tonili 1 year. Ekabeka chikopro ekarosi chinyagitali ekabeka amaje mol ndoja na mesi ya kote binte binge within 1 year. To his credit amejaribu ameweka firefighting lorry ziko kila pahali. But why are you putting these firefighting lorries all over and yet allowing illegal connections in the city? Lakini bono kwa mayakonyora ngati chindagiraga ali chikomorunse chichokora nuwachire abantu nobagosinyo nuwatukurusi chindagira tokoli. Nonye nabo abamenyi abo batebire Sakaja nigo abwato bogesa kuchinga kichokorika abakore meremo ase county. Tuachiete lirenga Kisakaja engekolika vijana. Ngagenda ali City Stadium tukabekera ini korumambi saa 11 mpaka saa 1 otene ino monto rusi kumaga yao ko batomanyiri kwanyora ngomoruye ngamaga yao rusi womo muzikiswe ngamaga yao rusi womo garo rusi wera are nayo ni gobo baroko bore gochasegesa kukyo mugusi koimokerera igoro na kurwanirira ebirogo ao ase omocho Nairobi. Bono aba gusina baimuke igoro nande nje natemanga na kitogende nore ikali somo gusiago tene nonye mbakazi ago tene no MP abagusito rorenga na kintu tapu baguzimba libanga to register alitopeka abagusia bange se county ya Nairobi eline na into tokonya kebi. Goripoteri ya Ensoko TV korwa ase omocho moneno Nairobi eretariane Lenet Nyambana. Bemono murigito Lenet Nyambane norobotirwa sinchira yuboikirana tokoskabosyo mwanchu murigereria abarai ao nigo ritkoria rero bakora etaro kuika sense moye bunge ya mbere North Ase County ya Embu elio gokorege ikaro amona basae igatia barai baikirana ngamono mokonyi bumurai bwense Professor Kithure Kindiki mawaziri w'abakoreri bwa serikali Geoffrey Ruku mugavana bwa county eyo ya Embu Mheshimiwa Cecil Mbarire nigati ya bande habaro bosemya ko chia sabasae kobeka bose kwebeka buya asenjirere ngiye yo chia kwegendereria na kokonyeka kurwase imiroberio ya serikali murikito Ishmael Mogere na roboti rwa senjira yo wikirana. Omokonyi bw'omurai bwense Professor Kithure Kindiki muwaziri w'abakoreri Geoffrey Ruku omugabara bwe county ya Embu Cecil Mbarire amo n'abarai bande nigo ritkoria rero bakoretaro gwikense moye bunge ya mbere North county ya Embu irigo korege ikaro amo n'abasaye boigo abarai ao kurwe county eyo. Kindiki niganchiranire buna abasaye nabwo kisiro ne chinguru chiensende yonsi. Mimi nataka tu niseme mambo machache. Ya kwanza, unajua ya kwamba vijana ndio nguzo na ndio tegemeo la taifa lolote lile. Hakuna taifa inaweza songa mbele kama limewacha vijana nyuma. Young people all over the world, they are the engines of progress and development in any country. Na ndio agenda ya vijana inakuwa na umuhimu sana, because without young people no society, no country can progress. Chingaki abasaye bagwesoki na kugania maunchirilio gokorekana imeyense Kindiki nigaboriria abasaye gokorabo wetere nchirere entoereru etari guturubanio morembe bwense. What we request from our young people with a lot of respect is that as we process our input to our national development,
as we add value to our leaders so that they can deliver better, we must do so as young people peacefully and not using violence. Because when we introduce violence, we will destroy the economy, we will destroy investment, and the job opportunities that could have been created, whether by the public sector or private sector, will be lost. Irigusira na gukinia ebiegwa serikali nigo yachakira umuroberio bwo kwagacha chi academy che Chigosori ase chiskuru ase Kindiki aenekirie chi academy che Chigosori 35 chachakire kwagachwa na inde serikali ni chikwagache chinde 22. For the first time, this government is the first government which has started to build sports academies in schools. Already 37 sports academies have started. We are going to roll out another 27 sports academies. We want to make sure eventually in the next 2 years, every constituency in Kenya has a sports academy to start developing the talent of our young people early. Bosio bwa bachorio boke bumutienyi o 11 Leonard Muriuki Mudende oyuru murwaniriri bwekere gukyo bunge gwetere kiama kya UDA nigonera nyora ribaga ryo kweyakere koko ayamagega ya Geoffrey Ruku oyorengo mubunge bwensemeyo gochora buno waziri bw'abakorari imeyense. Nyinyi ndio champions wa youth empowerment. Tumesikia mambo ya digital hub. Mimi kitu ya kwanza nikichaguliwa kama mbunge, digital hubs Momenje, Ndawa, Evurore nitajenga. Hiyo ni sawa youth? Ni sawa. Kwa sababu mimi naelewa mambo ya mtandao, naelewa mambo ya digital, na hata saa hii Eshiara kuna wifi, Siakago kuna leo wifi, na Kadhanja inaenda kuwekwa. Sio ni maneno mzuri? Ginko reporter ya Ensoko TV, Rietariane Ishmael Mogere. Memono murikito Ishmael Mogere norobotirwa senchira yoboikirano. Mwancho murigaria tokogendera bosio nigobono bune enchira yamo yokobeka omokia okurona chisege chegenka nige kiombeke mokemanyika ine buna fulda kurase chinsemo chiri chia mosocho gya chakire meberio yokobwato kama egerio ochiase ababwatani bonsi abobare ase inyoma bune enchira yamo yogochia kurwania nago keya chisege chiga chegenka. From the beginning, I did not know that woman is also important as men, because this is what I inherited from my father. My father used to beat up my mom each and every day, and we took it as normal. So wakati hata mimi nilikuja hapa nikajifunza, nikaona umuhimu wa mwanamke na mtoto msichana katika familia na katika society yetu. Ilinigusa sana nilipojifunza kwa undani maana ya GPV. Nikaona ni heri hata mimi niendelee kujifunza zaidi, nichue undani wa hili jambo ya GPV ambao imekita misisi katika Kisii County na makaunti zingine. It's called value-centered approach, and this value-centered approach was developed from University in Fulda, Germany, and it is what that has made us to make our sustainable decisions, have attitude change, protect our girls within their families. Causes of GPV are many, starting from the homes, especially there is issues dealing with the land, issues dealing in the family, that is finances. We have other issues that is people are not mostly aware that violence goes to an extreme whereby even we have several forms of violence. Some people even don't know that scorning, scolding, and also even we do not have proper communication. This is also a causes of violence. There are many causes of violence. Wanafunzi hawawezi kusoma kwa sababu hakuna kuelewana katika hiyo familia. So tukapata kuwa ni vizuri tukae chini nao, tusungumuze ili at least watu wote wapate elimu kuwa ni vizuri kuishi na amani katika familia ili tusiwe na shida. Mahali ambapo watoto wanaacha mashule wanaenda kufanya vitu zingine. The factors that are contributing to high level of GBV, and then we looked at the cool downs or the ways to lessen the GBV, and we are working in a method called
value-centered approach in which we approach the people by involving them without charging them first so that they collect. And after that, we continue with the trainings. Tukusikabosio mwancho murigari abono kuringa hariyaringete chi county mugavana bwe county Makueni Mheshimiwa Mutula Kilonzo nigo amochire meroberio yokorigia kore maria obokoreri bwe chi county anemono asama tukabwangwe gasa barayikurwa serikali anene babeire bagwesokia na komochia chi county ukwana samatanga ya moime county yo Kilonzo ni gatebire serikali yensi ya Kenya nigebwate chibesa chisaine goikirani obokoreri ase chi county chonsi onye obokurumi bogochiko keiwa. Now watch the offices that are supposed to do oversight na audit wafanye kazi yao. That is the way to do things. Otherwise sisi hatutarudi tulikuwa wakati wa Moi. Into one state, haiwezekani. And even Raila be told, Kenyans voted for 47 counties. Hakuna vile mutaambia Nakuru warudi Uasin Gishu ama waende Baringo ama warudi Nairobi. It can't work. The resources we have as a country are enough to even have more counties. Wakiacha kuiba na kutengeneza mitandao fake. Tunaelewana? Sisikiki? There are enough resources. Ya chidagika ikomina kianda cha butokire goro yensemo ya bono marokoba tokuro mutmokomo kega se studio ya kabere turasiume chiduka keto skare tokurana togendra gwesemia mange to skare. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kwarasire asa maigelio yomonwa atabwati ebikoro noganetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 Gose torikere email wetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Ouru Superstores eyene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagakibuna amabati yekigeji obutambe nekirangi ao ayukwerorera no gwecorera se showroom yeito kichuma emisumari kirangi kitangi cyamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagwisirwa ngondi fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asediguririnse ikaseduka ya Uru Superstores asomu Chubosongo ibara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimi namba
0111161500. Kusetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Oru Superstores, karibu nyumbani. Abakuru nigo bakubinera iga, abamurambanga bande, tochaya bande, igonaki, abamura nabo bagwekaina abande, tochayonde, abamurambare ngaini nguruko, basike bonsi, tigagotogia baoboka, baomoyo bakorumukia. Omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tochikumirana kera ritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia monguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Nugaritiko kurubwa gachoba nene gusoboke. Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao. Gochakere byoboroso wekebye kirama. Nkoni tole chichuma nemesumari. Amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate. Nigotoko n'ibintu byobya bwekerengo cheguru aserigo lyora ikerie. Nigotogotoke nsemo ya tente umuchunyamira. Samange tuakirisi nigwetire namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga no Viki Hardware ego tukariga tente uko bari kan mwensi asa Magoria Rinsi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. sana nendo mwanchu murigaria sense mega ya kabere biamona soko gendra sangana intwe na kubwateria maya ya igakuru ensoko ensigemo ya bono botuko kiragika kya butukire 25 tuguskabosio bono chiburaburu nigo chene kyo mubasorero ase chiabisi chikiamagia DCP orosagia rwe county ya Meru kubwatekana no kwimurungania kurwa sababwatani bekiamekyo abo bamoja monchoreria ayo akorekane tubutuko gukira rero asense moyo burai ukwana nabarikia mangana isiko ichiabisi echo nigo bono ababwatani abo bamusabira umuske Rigathi Gachagua yoro murai gwikiamekyo aisoke ariko gaya no mochando yo ekere kiamekyo kegendote kuyarigania busibo bochoyo boke otinyi komira limo makoyo. 2 weeks will strengthen and we'll have a proper list of officials now which is balanced gender which was remaining. Mimi nimeona hii chama ina transparent na hii chama imeanzia ukora mapema. Kama ina change chama ni usiku, hata ticket watatunyima. Na ndio mimi naonelea nikuwa nimesimamia sekta ya bonda bonda. Na raundi tunataka sekta ya bonda bonda iwe na sauti juu mimi naomba kiti nikuwa nimetoka kwa pikipiki. Ninasema hii chama tulikuwa tunaipenda Bwana Gachagua. Lakini viongozi wale wametuchagulia hapa Meru wameanza ukora mapema. Hii ndio maana sisi wenyewe tutaambia wenzetu wasilipe chama. Sababu sisi tulikuwa tunajua tunawekeza mahali mwanaidhi wetu alipo. Unanielewa? So with that tunasema sasa tunaweza ambia hata waidhi wenzetu wakome.
Tuguskabosio ensi ya Kenya nigo yemukiri getambukiro yokubwatirana n'ensi ya Algeria ase chisector au hanemo na sensemo yoboncheria okwana ekeromerane tena ba Kenya bomenyeta somochi omone bo Algeria mokonyi bo murai wense Professor Kithure Kindiki nigo ainekire bune serikali ya Kenya igere tayari kubwatirana n'echinse chindeme ya Africa hanemo no area ya Algeria soko enekia oboncheria obuya ngoikirana bore erigo kinya uchumi. We are also working towards operationalizing direct flights between Algiers and Nairobi to facilitate movement, because today many people who want to come to Algiers have to go through Middle East or through Europe, which is not very tidy, and therefore the air services will ease movement of people and goods and also promote people to people ties. And then the trade will also even cement our relationship. The education programs, we are going to make them mutual so that again we build on our relationship with Algeria. Africa must learn to build itself. Africa is a big economy, 54 nations, 1.4 billion people, is a huge market. Africa is even a powerhouse intellectually. It's only that we have not harnessed the intellectual resources of Africa properly. Algeria is keen to opening up more to Kenya and other African countries in trade. And going forward, we're going to firm up our relations in a meeting to be held in Nairobi in November, so that we can start exporting many of our products here. And they are keen to buy our coffee, to buy our tea, to buy our meat, to buy our powdered milk, to buy our avocado, our citrus fruits. We just need to firm up the trade agreements. That's why the trade minister is here, and there's a joint commission for cooperation to take place in November to firm up some of the discussions we have. Mancho morigeria tosoebo na sensemo ye chigosori niko bono tokumanyigwa ekerori tuko ria ankyo ikagereko bari tuko ria na ria timu ya Shabana hasuko sangereria enibo yera chi ko bakonya kwariganya boye season enye yo mwaka bwe chirubere 2025 chirubere 2025 nemo niko morikyo monne bwe timu ya Shabana Elizafan Karama akeire mbya mono bosa kwanire gikaro ikagereko ne kiwaritiko ria mambya sa kwandire nabarike amangana iriko era amariganyo onsi ayo agendrete bosyo gwiri tukerio ria mambya igati yemiroberio ebose igati yemiroberio rakorekana abu ankyo ngamo no gosangeria chibesa okumirana nabatioteria abu bagosire timu ya Shabana abo igo okorekana kwegosori yobosani igati ye timu ya Shabana neria ya Pamba Jiji kurwase ensemo ya Tanzania niga batiotere babori gwesokia sobonge gosire timu ya Shabana litikoria ankyo. Siku ya kesho ni siku ambayo itakuwa ni siku kubwa sana. Tumejiandaa vizuri, tutakuwa na Shabana Day ambapo tutakuwa na series of activities. Tutakuwa na entertainment, tutakuwa na ile hali ya kujuana kutoka kwa mashabiki, wachezaji, technical bench na wa leaders. Alafu baadaye kutakuwa na mechi ya kirafiki ambao ni international friendly, ambapo sisi kama mwana Shabana tutakuwa tukimwalika mwana Pamba Jiji kutoka Tanzania. So ningechukua fursa ile kuwakaribisha mashabiki wetu wote, our leaders wote, supporters, wapenzi wa soka wakapata kujumuika nasi siku ya kesho katika uwanja huu wetu wa Gusii Stadium. Kuna kuanga na hali ya upinzani na haijawahi kosekana katika mchezo, katika hali yoyote. Kwa wale ambao labda wanaweza taka kuchukua mwelekeo wa aina hiyo, au ni wapinzani ambao wanajaribu kupingana na ile hali ama support ya timu ambayo inaendelea kupata katika wakati huu. Kwa jina naitwa Moses William, msemaji wa klabu ya Pamba Jiji. Kule Tanzania wananiita semaji la boli, msemaji pekee nchini Tanzania ambaye anaweza kauzungumzia mpira kwa mapana yake. Tupo hapa tayari nchini Kenya, Kisii. Tumeisha tua, tuko sawasawa, tuko vizuri. Niwaambie mashabiki na wapenda mpira wa nchini Kenya, hasa Kisii hapa ambapo tumefika, kuna mitaa hapa nimeambiwa ya daraja 1, daraja 2, Nyantwa
Nyanchwa, si ndio? Na maeneo mengine yote ambayo yako jirani hapa. Klabu ya Pamba Jiji, sehemu yote ambako tukifika tunakwenda kutoa burudani. Hapa kwenye eneo ambalo tumefika na timu ambayo tunakwenda kucheza nao kwa maana ya Shabana FC ni timu ambayo ilitupatia kijana ambaye alitufanyia mazuri msimu uliopita kwa maana ya goal machine, goal poacher, Matthew Tegisi Momanyi, top striker. Aliingia dirisha dogo akafunga magoli 7. Sasa kesho anaenda kuwaonesha wanakisii kwamba kule Tanzania amekuwa, kule Tanzania anakula vizuri, kule Tanzania anapumzika vizuri. Kesho anakuja kuwaweka hapa goli hizi 2. Lakini mbali na hapo, timu yetu ina Wakenya wengi. Tunaye mtu kama Brian yuko pale kwenye kikosi chetu, lakini kocha wa timu yetu anatokea hapa nchini Kenya kwa maana ya Francis Baraza, kocha wa mpira mimi namuita. Kwa hiyo kimsingi niwaambie mashabiki na wapenda soka kwa ujumla nchini Kenya na hili eneo la Kisii, kesho anakwenda kushuhudia mpira mzuri, mechi bora, mechi ya ushindani. Na sisi Pamba Jiji tunawaambia kama nyie Shabana FC mlituita kuja kutujaribu, ili neno kujaribu mliondoe. Mziki wetu wote tunakwenda kuushusha pale kesho Gusi Stadium. Mashine zetu za kazi zote, Matthew Tegisi, Majid Mangalo, James Mwashinga, Kevin Nation mkata umeme wa nchi, na mashine zote zimefika salama, ziko vizuri. Kimsingi safari ilikuwa nzuri, hatujapata changamoto yoyote. Wakenya ni wakarimu, tumefika tuko vizuri, tayari vijana wanapumzika kuandaa miili yao kwa ajili ya kesho nzito kuja kuonesha Shabana FC kwa nini tunaitwa Pamba Jiji FC, chama la wote. Kwa hiyo tuko sawa, tuko vizuri. Niwaambie tu mashabiki, kesho tukutane Gusi Stadium. Mwancho murigeria timu ya Pamba Jiji FC kurwase nsemeria ya Tanzania bose timu yo eko yana kia chiko cha ya sama mereno ligi nene ime ya Tanzania already no bare ime yense ya Kenya na nene mona se county ya Kisii bose bwe wasodi ya bwe bosani ankyo asegeti kia Gusi Stadium enyo mwancho murigeria asenge nchensemo ye mitandao manga berega gukwano kurwari tuko rigoro anda manga gendrete gukwano asenge ncho ase umuntu rubwe swali bagotebanga majirani wapo nchini nyoranga kubata kana chiko sori cyane cyari kone kiwase orogongorega rwa Afrika mu chega TNC ya Kenya ega TNC ya Kenya neri ya Uganda neri ya Tanzania kungusana nanko yana ketu asense mu mitandao ense ya Kenya na Tanzania asebare korokana majirani korende ankyo tutete torrenga je majirani watatuweza nyumbani iko abatyotere basabiro gwesokya nande asubwango tiga manyie bari banyarko bagotubwateria bange kurase chinsemo au akurukwa nga fe yule mhambol kulwa sensemeria ya Kawangware Ruth Kemunto kulwa sensemo yumuchubo songa gotebanere na bwateretie Prince Nyechoti bunabotambe Clinton Otto agatebanga watching kulwa sensemo ya Nairobi Ngong. Thank you so much Jeria Kirubo kulwa sensemeria ya Ngumbu Bahrain Kingdom agotebanero berega kubwateria ayego mwanchumo rigeria buna tuwa Chicago kumanya abamenye be county ya Nyamira channel 679 ensemo ya Pang nechinsemo chiyetanene na Kisii County ase amatukabwango iga ngocha tore igo toro sanchenkoro kwa Clinton Ndigi Brian Chaka nero renge maiga yechi kamera director Zaki Kenya na boigo Felistas Kabendi kurwa ase studio ya kabere na banko nya kwene kyamaro gine chibicha ngocha ra senchire rengi ya ndrogo toro borigero bya Mayan Soccer TV.